kuneslogan esithi injongo iyaqhubeka. Yona amagama akhe nje abizwa ngayo injongo iyaqhubeka. Uyena into umaze ukuthi usobaba, angazi ukuthi leli gama likaSibaba lasuka bonke umuntu ombhala Facebook ukuthi lesinosobaba, angazi uma sekuba igama lakhe noma sekuba isibongo yini, uyobuya ngichazela. Asamukeleke Bishop T Twala, simshaye isandla. Hallelujah. Singakahlali phansi ngiyacela siphakamise izandla zethu. Sivale amehlo. Ngisacela ukwenza umkhuleko. Siyabonga kakhulu Baba. Siyabonga kakhulu umnikazi weinto zonke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ophila. Siyabonga wena owasithanda kuqala. Sibonga ukuthi namhlanje ekseni uma uvusa abalungileyo bakho ube semseni wakho ukuthi nathi sivusa. And we bless you for following us izinsuku ngoba wena umnikazi weinsuku. Sibonga ukuthi uma uqoqa ibandla lakho namhlanje ebusuku uvume ukuthi sibekele la. Sikhuleka lapho sengcwele ukuthi ungabiyize ukufika kwethu ngoba siyazi ukuthi wena ukhona. Kungalokho sikhulekela udlebe likamoya ukuba sizwe ukukhuluma kwakho. Sikhulekela ukuvulwa kwamehlo ethu kamoya ukuba sibone izimiso zakho. Sikhulekela uqiniswa kweinyawo zethu ukuba sihambe emthethweni yakho. Ungena kwethu kungafani nokuphuma kwethu. We need you tonight. We need your word ngoba siyakholwa ukuba izwe lodwa elivela emlonyeni wakho lenene. Dala umehluko empilweni zethu. Namqoko ngizinikela kuwe, use me for your glory tonight. I submit. Moya oyingcwele thatha indawo yakho. Udunyiswe uKristu esihlalweni sakhe. Bonke abakholwayo bathi amen. Bathandeka enkosini, ngicela ukuba ngingandi sengethuliwe singene esifundweni sethu sanamhlanje. Nami ngicela ukuba njengomahlobo ngingabaluli izihlobo zami engiyibonayo nezikhona ukwenzela ukuthi kungabi bikho abangcono kunabanye. Nezihlobo zami eziningi kakhulu ezikhona lapha engiyibonayo, kodwa ngicela ukuba nginganibaluli bazalwane. Ethi kumakhelwane siyabaletha, siyabalanda, nathi sifile. Ingozi enkulu emhlabeni ukucabanga ukuthi wena usuwafika. Ingakho-ke ngithi siyabaletha, siyabalanda, kanti nathi futhi sinjani sifile. Ukuthi inkosi sicela ukungaphelezeli abantu abalandiwe nabalethiwe bese thina singabi njani, singabi bikho. Amen. Ngicela ukuba sithole isifundo sethu incwadi ebhalwe uMpostoli Paul ebhayela ibandla kwabaseKolose, isahluko sesibili, sofunda amavesi amathathu. Ngiyazi ukuthi ibandla nebandla liba nomuntu wakhona ofundayo, kodwa ngenxa yokuthi ngiyaqala ukufika namhlanje bengicela ukuba ngizifundele ukuze ngelinye ilanga uma ngiphinda ngibuya loyo ofundayo azi ukuthi ngifundelwa kanjani. Amen. Kunabantu abafunda iBhayibheli ngathi babehamba namathemba. Balimemeza ngesikhathi nomshumayeli usazomemeza. Manje ngicela ukuthi ngifundele, alalele ofundayo ukwenzela ukuthi ngokuzayo ngicela ukuthi akufundele. Incwadi kwabaseKolose chapter number 2 sifunda kuverse number 6 amagama amnyama. Iseluleko sokubambelela kuKristu. Ngicela sisho sonke iseluleko
sokubambelela uKristu. Uma ngabe kuthiwa iseluleko sokubambelela uKristu, leli gama nje lithi iseluleko lifuna uqaphela ngoba ngeke ululekwe ngento okwazi ukuyenza kalula. Number 2, ngeke ululekwe ngento engemqoka. Uma ngabe wafanele ukuthi kube nesahluko esibhalelwa nje ukuthi abakuKristu mababambelele, kusho ukuthi ziningi izinto ezingenza ukuthi abakuKristu bangayeki kuKristu kodwa babe kuKristu bengasenjani. So akuthiwa isifundiso, akuthiwa isiyalelo, kuthiwa yini? Iseluleko. Iseluleko ke sibi ngoba khona abasithathayo, khona abangasithathi. Okusho ukuthi lelo nalelo bandla linabo abantu ababambelele kuKristu, lelo nalelo bandla linabo abantu abangasithathanga iseluleko sokubambelela kuKristu bengaphumanga kodwa ebandleni. Kodwa ubone ukuthi lo muntu lo umfayifo ogcwele kodwa uKristu akekho kula i5. Umweselo ogcwele kodwa kuKristu akekho ubambe imfundo futhi umbone ukuthi uma kudinga angalifela isonto. Kodwa angakuzonda futhi akuzondela isonto. Kodwa umumbuza ngoKristu ingabibiki indaba anayo ngoKristu. Umbona ngoba akabi nandaba noma kukhona abaphumayo uKristu ngoba yangena noma kanjani. Uma nje into zesonto zimi kahle weneliswa yilokho. Ingakho ke selulekwa ukuthi uma sesifikile kuKristu singagcini ngokufika sihlabelele sibe nazo zonke izinto zakuKristu kanti asisenzanga njani? Asibambelelanga. Ngicela ngiphendule sesinjani? Asibambelelanga. Abefundisi abafani ke hlobo zami mina ngiyayithanda bazali baphendule. Asifundeni uverse number 6. Ngakho ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye. Verse number 7. Nigxilile nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Verse number 8. Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengezifundiso zokucathula kwezwe, kungenjengokukaKristu. Amen. Isifundo sethu sesibili, incwadi kaTimotheo wokuqala, isahluko sesibili, sofunda amavesi amabili 3 no 4, mhlawumbe sokufaka no 5. 1 Timothy chapter 2 verse number 3, 4 and 5. Amagama amnyama. Imithetho yenkonzo yebandla. Verse number 3. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso, ngokuba munye uNkulunkulu, cela sithi munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu uJesu. Singalifundela ukugcina, cela sifunda laseFilipi. Nisavula kodwa ningathanda nisavule nje. Abasefeso chapter 6 verse number 10. Amagama amnyama. Izikhali zamaKristu. Uthi ngime nje lapho ngizwe. Ini bazalwane? Sobani. Singakafundi ke ngicela ukuthi uqaphele. Uma nje kuthiwa izikhali ufuna wazi ukuthi impi njani. Ngoba phela ngeke sitshenwe, sidayiselwe, sihlonyiswe, sinikwe izikhali kanti ayikho impi. So ungamtshela umakhelwane la uKristu sisempini. Abaphumelelayo abanazo qedela izikhali. Lalani bazalwane.
bam siyisikhali ngaso ongazivikela uma uhlasela kodwa asithengwa mzukwana uhlasela uba naso nje ulinde umhla ukuhlasela so ke kuyingozi umuntu ongahlomi ukuthi ngesikhathi sekufika impi kube ima efuna ukwenza njani ukuhloma so ke lezi ikhali lezi akusho ukuthi njengoba ngithi impi khona akusho ukuthi silwa nsuku zonke kodwa khona ilanga ongalwi ngalo kodwa lezi ikhali uyiphethe ulindilana lempi ngoba mzukwana kunempi siyagadla asihlomi siyahlasela asihlomi amen verse number 10 elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu verse number 11 hlomani zonke ikhali zikaNkulunkulu zihlonyelwane na ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane ngokuba asibambene nenyama negazi kodwa sibambene nembuso namandla nababusi bezwe balobu kumnyama nabawomoya bobubi emkhathini the last verse 13 ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade amen ningaphazanyiswa ukufunda kade ivesi lifakazelwa ngevesi ngizokhuluma kafishane uma umfundisi uZweli engicela ukuba ngizoba nezwi kule vuselelo niye ngafuna enhlizweni yami ukuthi kambe ngingafundisa ngisuka ngaphi ukwenzela ukuthi ukuza kwami endawo ubeke isithini kulokho uNkulunkulu akwenzayo now ngifisa ukuba namhlanje ntambama sifunde ababhalayo babhala ukuthi actions required for a believer izenzo ezilindeleke kokholwayo kanjani lasiqale khona ukufunda bese sikhulekile umpostoli Paul ubhayela ibandla laseKolose uveza udaba olumqoka ngithe uma siqala iseluleko sokubambelela kuKristu usungathi umakhelwane kuyabanjelelwa kuKristu amen uthi ke umpostoli Paul ngakho ke njengalokhu nimamkela uKristu Jesu inkosi siyabalanda siyabaletha lawa amanye amavesi angaba yize ukuwafunda uma singazange saqale sathi uJesu uyamukelwa ngoba uthi umpostoli Paul njengalokhu senimenze njani senimamkele uJesu eyinkosi nango 2023 ngiyathanda ukusho ukuthi uJesu namanje uyabonga ayikho into enzima emhlabeni njengokuhlala nabantu abangamamukelanga uJesu befolosele into zakhe yena bengabamukelanga kuhle ukuthi sigcwele kodwa ngiyafuna babengameli ukukhumbuza abazalwane ukuthi ayikho into esihlobene ngayo thina eyinyama ayikho futhi nento esihlanganisayo engcono in actual fact ayikho into engihlanganisa nomfundisi uZweli asazani into eyenza athi umfowethu lo ingoba indawo esahlangana kuyo qala lo engimamkele naye umamkele and njengoba insuku ziya ihamba nezitayela ziya ingena namaqiniso anda siyandelwa uhlobo lwabantu olutholakala selingamalunga ebandla lungaqalanga ekwamukeleni uJesu now lapho ekwamukeleni uJesu ke
kunale yanto emqoka ebizwa ukuthi ukufa komuntu omdala. Ivesi lakhona lithi safa kanye naye, savuka kanye naye. Elilandelayo ivesi lakhona lithi wabafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besayiphilela, baphilele yena owabafelayo. Ayikho into edonsisa emhlabeni njengokukhonza nomuntu ongafanga. Umuntu ongafanga phela uyaphila saka. Mbona usumfaka ekomidini ukuthi umama lo unobhala into emshaya kakhulu ukuthi zangafe. Yonke into uyisebenza ngesintu, yonke into uyisebenza ngenyama. Ikhona indawana ayigeja leyo kufa kanye. Ngakho ke njengoba sithi siyabalanda siyabaletha, sicela ukumemezela komenyiwe, sicela ukumenyezelwa kofikela sihlangane kwamukelela uJesu ungakalugcwalisi iphepha lesonto. In actual fact noma ngaphela unyaka wonke ungakabi member, uma nje usalwa lento yokungamukela ngoba uyingozi uma ungaphakathi, ngoba usheshe ubamba into zangaphakathi kade ungakangeni. Bazalwane, sibandla likaKristu ngaphambi kokuba ibandla lase-Faith Mission, ngaphambi kokuba ibandla likaBabuMengameli. Manje kulezi insuku sinyaza ukuthi abantu batheni ngivula ibandla langenzani, abantu bavula amabandla bengakayilandi imphefumulo. Futhi ukuzubona ukuthi ngivula ibandla ngempela aliqalwa ngomsombuluko nangoLwesibili, liqala ngoMgqibelo ntambama ngo-2. Mawuthi uyafika sekukhona abafaka amakhala amameshayo bangama-ashazi, sekukhona abakhulayo bafaka i-uniform. Umangala ukuthi bazalwe nini laba, ngoba ayiqali kwi-altar, siqale kwamukelela uJesu, sibhede ziya phambili, siphinde ziya phambili, sisashaywe yinto kaJesu. Yonke le altar oyibona la isanda kufika. Thina uma sifika la samukela uJesu, singabakaJesu. Ithi makela uJesu yamukela uJesu. Amukela. Hayi bafowethu, uJesu uyamukelwa. Mana sokuye sikufake ku-membership class, ake sikhuluma indaba yokuthi uJesu wenza njani uJesu. Ohlabelelayo uma ekhuluma ngalento yokwamukela uJesu uthi izwi layihlaba inhliziyo yami. Uthi ke manje ihlaba inhliziyo yami langisusa phakathi kwabantu ngiphakathi kwabo, langibonisa ukwethuka kwami. Lathi manje ngibonisa ukwethuka kwami, kwabona mina ukuthi ngethukile, ngazivuma izono zami. Ngicela ukumemezela siyibandla elivuma izono. Siyibandla elivuma izono. Tshela umakhelwane uthi umfundisi izono ziyavuna. Umchazela ukuthi akusho wena ngokuya mesabathi, utshela umfundisi uthi ngithi izono ziyavuna. Angazi noma nasenikhona yini insizwa zami, angazi noma nasenikhona yini, kodwa sake sakholwa sacula into ethi hayi athi hayi uJesu akasoze athi hayi umanishiya izono ongihamba emkhodweni, uJesu akasoze athi hayi. Ngayizabethu into aqale kwi-spiritual gift, into iqale ekuvumeni izono. So kubili kona kunjani bathamela manje kuqanyiswa kukodwa akhulile ke ngesanda kufika iqhamisa ukusindiswa esikanti ukusindiswa step number 1 kodwa funa ukuthi ukunyuka ufike kulokho ukuphenduka. Ukuphenduka ke akufuni revelation. Ngibhekile lo
nonke nibhekile sengiyaphendukana nonke nibhekile sengiphendukile ukuphenduka kudinga isiHebheru akudingi Greek ukuphenduka ukuthi bengiyale manje sengiyale lento ngiyisho ngomlomo abangibonayo bayangibona ukuthi uye loyizolo kodwa akasafanani nayizolo akasabhekanga nakade ebheke khona sifike ishiyane lapho ngoba lezi zemfundisa inyukele kuphendukeni kanti ukuphenduka ukushintsha kwenkulumo abantu babone abazalwane ke bakithi bathanda ukuyoshumayela kude ngamathende nezipiki ezidurayo kanti ivangeli langempela elasekhaya ngoba abantu abangafakaza ukuthi ngempela ikhona into eyenzeke kimi abangaziyo kanti abasakhulumi njengayizolo engisebenza nabo abangaziyo ukuthi umuntu okusho kanye mayesho kwesibili ngehle ngize kuye but naku sisho kanje engekwenzakaleni bese kuthiwa hayi uthi akaphendukile lento yokuphenduka angazi noma nake nezwayini abazane safakaza ngiyamthanda uJesu ngendlela emangalisayo lento leyo ukuthi ngendlela emangalisayo ayisho ukuthi surprising way isho ukuthi la ngihamba khona abantu bayamangala akusiwena omangalisayo umangala abantu mabebona wena bathi hayi ngoba siyamazi ubamangalisa ngoba usesiyena oyizolo. Now the bottom line of my teaching as I open tonight is uJesu wenziwa njani bathandekayo uyamukela ngamamukela uJesu njengoba ngishumayela ngoba kuyingozi lokuthola kamsujoyini esitho usumpostoli kodwa ungatholakala elistini yokwamukela uJesu usuke ngaphenduka ngalo ngiyalwazi nentshumayelo yayishiwo ngalelo langa ngiyayazi ngoba kufuneka ngiphenduke emthilini uphenduke udla ichapisi uza phambili uzogcwalisa abantu uthi ama-ashaze kumise kahle udunyelwa uphelezela abantu into yokuphenduka uthi eqhubeka loshumayelayo wena ubusuthi uqeda mina ngibize ngoba namhlanje ngiyezwa ukuthi le hayi manje asikwazi ukuhlangana nawe usindisiwe kodwa ungazi waphenduka kuthiwani makulanda imphefumulo kumahala kuyo kodwa kuyabiza kwabayilandayo njengoba silapha nje thina sizindleko angazi abanye mina ngizindleko njengoba ngila njengoba silapha sizindleko asikho i-friendly game sizindleko ukuza kwethu sizindleko ukuhlala kwethu sizindleko ukushumayela kwethu sizindleko ukudla kwethu sizindleko ukuhamba yonke lento ilanda umphefumulo yingakho ingozi umuntu ongabibikho masilanda imphefumulo kanje afike phakathi nendawo bese bathandeka ningibekezele ngi-straight talk mana straight talk yabiza ukulanda imphefumulo kuyahlupa ukuthi kube khona abantu abangabibikho masehlele enzansi siyolanda imphefumulo bese befika sebezobala amasentimitha ey'keti zabantu nokho mana ngemithetho yakho sikhuluma indaba yemphefumulo owawungekho masiyilanda umuntu akayisindisi uyasindiswa izinto namakhizane ekade kukuye akayiyekeli uyekiswa yilento ayamukela njengoba senimamukelile lithe lilandelayo hamba yenza njani-ke manje angikhuluma kamnandi ngangisho mayisiviki lokho yenza njani-ke manje sidilika ngesikhathi uhamba ngoba wangenwa yilento kushintsha i-appetite angeke uyisindise ngeke uyiyekele izolo uyiyekiswa ukuthi umamukelile ngayeke wangena izinto kade uzidla ziyaqala zingasadleki izinto kade uyithanda ziyaqala ingasathandeki akusiwena ungenwe semakhane sangenwa thina sangenwa siyamangala
uyatholakala yonke indawo uyatholakala ithini into engene kuwe Nkosi yami ngicela ukubuza Nkosi yami lakulengane ngicela ukubuza lapha emndenini manje ngifuna ukubuza ukuthi ene kuyisono yini ngicela ukubuza Nkosi yami kushoniwe khabongane yami manje ngicela ukubuza ukuthi ena bathi bafuna uboy ngicela ukubuza ngingamphelezela yini kuyisono yini ngicela ukubuza Nkosi yami lapha emndenini wami sine unveiling ngingaya yini kuyisono yini awungenwe wena Loshona nini ilanga siphendulana nawe sikutshela ukuthi lokhu kuyisono lokhu akusisi isono lokhu kuyenziwa lokhu akwenziwa and awuyibuzo zaziyo ubuza lezofuna ukuya kusona ofuna kube yithina esithi kuyisono esithi akusisona isono ake ngichaze ukukhetha uJesu kunjengokuphuza ucastor oil umuntu ophuza ucastor oil bese ethi bantu njengoba semuphuzeke kuzokwenzakalani-ke nizozwa kanjani ukuthi usuqalile-ke ngime ngase-toilet noma ngenze njani ngekwinya ibhodlela wena kwinya ibhodlela sizobona nawe ushona le sibone nawe ushona le sibone nawe uphethe ithishu ngesandla ikhona into ayigcinile abazalwane bayakwenza lalela phuma kuleyo genge yabazalwane asenze izinto ezenziwa abazalwane senze izinto eyishoyo into engene ngaphakathi kwethu ngoba abanye bangabazalwane kodwa basababhelelanga sebedla noma yini uthini noma mkele Ujesu yamngeke manje Nkosi yami ngenze njani ngoba mina ngingumgonwa angazi inkulumo enjalo niyayazini athi umuntu la i-faith mission angifikanga angijoyinanga ngingumgonwa inkulumo yangapha e-Eastern Cape bayethi umuntu ngingumgonwa kusho ukuthi ngazalelwa la woza ngemgono woza sikhuluma akuyona i-shin box awuthi ungadlula koduzane konayo bese nawe awuthi ungazalelwa emishini la kuhlala khona ubhishophi bese nawe uba noje uJesu uyamukelwa ungamyelwa ingane kamfundisa awukhetha uJesu kababa ukhetha wakho uJesu njani ene leyo nto le iyafuna ukusetshenzwa kancane ngoba iyabambezelana nangu unkosikazi wami ukhona nganifakazela sisanda kushada ngabiza amatha bona amaningi ngabo lapho esontweni ngathi abafuna amandla abafuna ugcobo abafuna ini esanda kugama intanga lakhe wangezi phambili ngambuza masifika unawe lamanje kakhulu ngoba kulula ukuthi mawuseduzane kwethu ucabanga ukuthi automatically by virtue ngoba umuntu othi ngoba eseduze kwemission singambone yovuma ecabanga ukuthi ukuhlala emishini kuzomvumela ingani njengoba ngishumayela nje funa ngizethula ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu ngoba insindiso ukuvunywa ngoba sekhasi ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo kube ukusindisa so insindiso i-confession kulula kakucabanga ukuthi uma umfundisi usindisiwe it's very easy namzuka ungasasindiswa and as you keep confessing it it becomes a reality to you sisindiswe ngoba sakholwa sisindiswe ngoba savuma yingakho insindiso iyabageja laba ekuthiwa abazali abadala lazima ninabongala thina
ubaba Dlamini wafikela kithi. Leo gani vanguthi mayikhuluma ithi mayizoyiqala inkulumo noma iyayivala ngithi wafikela kithi sasakhonzela enzansi ngapha. Sasakhonza phezulu ngapha. Wafikela kithi. Lalela. Akumelene nabazali abadala ngengidala. Kodwa kuyingozi ukuba nensindiso engekho progressive. Insindiso kumele ibe igaba ezintathu. Kumele uthi ngasindiswa, uthi ngiyasindiswa, uthi ngiyosindiswa. Ngoba incwadi kaMateyu ithi ababambelela kuze kube sekupheleni yibona abayosindiswa. Akekho umuntu ekumele azenze ngathi useyigraduate lasensindisweni. Sisendleleni la uzofumangaza wena wenza igaqa umzali omdala ngoba waqeda ukukholwa. Ukukholwa kuqedwa abazalwane. Musukulweni ivangeli ngathi wawukhona esiphambaneni. Kuthiwa yiloyo naloyo must work out their own salvation. Ijobless isebenza usuku nosuku ngoba isigaba nesigaba siney'nselelo zakhona siyalwa. Akhona labo bantu abanjani labanikazi bevangeli alilwela umuntu ivangeli uzibona hayibo uthwele ngekho indlelano angayithwele ushona kwesinye isikhathi ivangeli uligadela esontweni akaligadile kwakhe uligade ey'nganeni zabantu akaligadile ey'nganeni zakhe. Abantu abangengcwele usho kwakhe ingane ikipite nabafana kade zimanyele isikete asigqokile ugqoka isikete esikade siaywa intombi ufuna ukungcwele la usuke emanyaleni yena. Bazalwane ngiyamprefera umuntu odlala ngasekusizakaleni kunomuntu ongcwele ngasekubhubheni. Ngizoyiphinda lento ngoba ngisobha ngayo. Ngiyamncamela umuntu odlalela ngasesontweni ngoba udlalela ngasendaweni yempiliso yakhe. Ngeke adlali naphakade uzothi esathi uyadlala bese iyamlamba lento. Uthi umamshelisisa sasidlala izindlu nobhuti wami ngaphandle. Uthi ubhuti wami wayethe umfundisi wathi ngizomemeza uJesu kathathu. Uthi samemeza kokuqala sathi Jesus. Uthi samemeza kwesibili sathi Jesus. Uthi sathi masimemeza kwesithathu yambamba lento. Uthi umfowethu wayamngaba wathi kade sidlala ushela kasadlali ebanjwe into yangempela imbambe edlaleni. Namhlanje ebusuku bakumengameli ngicela ungivumele. Ngicela bonke ama-security akade ivangeli asuke kuma-position aphephele abantu babone umnikazi wevangeli. Bakumengameli bona ngathi yalimani ivangeli uma ngabe usuzofaka ngisho abantu abadivosile. Yeka abantu ney'nkinga zabo abezile kuwena beze kuJesu. Awuyazi into lo muntu adivosile asinde kuyo. Awumazi usindephi ngabakekho waphuma wabaleka nokuphila kwakhe. Akangathi esefika endaweni yethemba athole thina simhlulela kade aze kuye umthethelela. Namhlanje ebusuku ngivumele baMdlamini ngikhuze bonke abantu abagade umngcwele bebandla.
abathi ngeke sikhulele umuntu owakhulelwa wayozala ingane sibonga ukuthi akafelanga lapho waphinde wabuya ngoba uJesu unendaba nomphefumulo wakhe. Ingane umnikazi wevangeli uthe monidini izokulandelela kuze besethuneni. Sinabantwana bethu sinabazane bethu abalahleke ngaphandle bekhishwe yithi esingaphakathi. Kothanda ukuba bonke abantu benze njani bazalwane. Tshela umakhelwane ukusindiswa ku-ini. Funeka ngokunesikuba sendoda engasindisiwe. Isiqoqo sikamama lungasindisiwe. Isiqoqo sentombi engasindisiwe. Ukusindiswa ku-ini usucula nathi ungangenanga nesakho. Ingozi yokungasindiswa usebandleni usukubamba into zasebandleni uzuthandaze njengathi ukopha uzukope nezilimi. So disithi siyezwa sozwa ngawusuthi laba bokhosa usukhuluma ngezilimi ungagcwaliswanga nangamandla kaMoya Engcwele. Angazi noma nake nayibona leli bese ikhona mhlanje eyikhuluma yibo bonke abantu. Kanti thina sazi ukuthi izilimi ziyisayini yokuthi usubhabhadiswe ngamandla kaMoya Engcwele. Ayisiyisayini yokuthi ulalele kakhulu amakhasethi waze wayiklema lento. Namhlanje sinabantu abangabhabhadiswanga kodwa bayavetesa. Rababo. Mbhabhadisweni wamanzi asimkhumbuli ngisho lathi umuntu omdala aqala ngokugcotshiswa aba ngokugeza. uJesu wenziwa kanjani bathandekayo yamukela eninsindise yabo bonke. Awubafowethu bhekani phela bheka wena omenyiwe lithi this altar mawungakafika ensindisweni awuyenzi into uNkulunkulu ayithandayo. Ngiyakuncenga namhlanje insindiso-ke yimbi emhlabeni ngoba ibhande likamtshele kwa mawuthi uyinikeza ogogo uthi nansi athi ogogo hawu ndodana sesihamba inika abasha. Mawuthi uzanayo kwabasha bathi hawu pastor sibancane kangaka inika ogogo. Lalelani alikho ilanga elingcono lensindiso elidlula namhlanje. uJesu esiphambanweni iselelesi sithi kuye umfike paradise. Ngiyacela mangabe unalo nalelo paradise ungikhumbule ukuthi uJesu usuthinta indaba enkulu. Lento ayikwazi ukulinda ngidilike la ngiyongena eparadise uthi uJesu namhlanje ngoba into yokuvuma akuyona yangesonto elizayo. Sesiyathandaza. So uJesu wenziwa kanjani bathandeka wena? Ngiyazi ulinda izambulo ezinkulu angizile nazo ngikhuluma indaba ethu uJesu uyamukela. Sisheshe sayobamba iHebrew singenaJesu. Namhlanje siphikisana nento ezinkulu sahlulwe elula yokunamukela. Ngicela ukubuza usibona kanjani i-spiritual gift sakho before siyamu-gift sokake wamamukela uyingozi kabi une-gift ungenaJesu uqinela abantu ngento ongayidlile uzobonakala noma sewumile uyiminister leyo uyiprofetess leyo uyileyo nto ozenze yona uzoshumayela wonke ama-athakoli kodwa mekuyibize uyinikela kuJesu ngoba ayisiyona i-priority. Bazalwane, my assignment as a preacher, i-message yami yokuqala phakamisa uJesu. Ngoba uJesu uthe uma indodana yomuntu iphakanyiswa yena uzodonsa abantu abadonsele kuye. I am not about branding myself and see brand ngumshumayeli wendaba ezinhle.
hayi into engifuna sivale ngayo yenza kanjani nethulile ekwasanti yenza kanjani nikuphi zichitheka ngesikhathi sabo manje abaningi bagcina bemamukela bakaze benze njani kanti kunesikhathi uhamba la kushintsha khona i-appetite bayazibonga omama bayazibonga abake baba ney'ngane into yokuba nengane more in subconscious more than in the body. I'm telling you. Kukhona ingane yethu nonkosikazi esa-discover ena 5 months pregnant. 5 months. Ingane nje bithethwa ngenyanga 8. Wahamba nengane singayazi for 5 months. Kodwa msuka udokotela ethi, "Hayibo, Mama Twala, you are pregnant." Uyazi ukuthi sathi sifika udokotela sasitshela negender yengane yayikhule ngaleyo ndlela. But the body of my wife never showed any sign of pregnancy. But because ukukhulelwa kuku-subconscious more than kusemzimbeni, iviki emva kwalelo lalenele, she looked like a 5-month pregnant woman. Because into engaziwa ingqondo, umzimba awuyimanifest. Yanede yangene engqondweni wayikholwa ukuthi kuthiwa ngikhulelwe ngizoba nengane, wathi umzimba sizokwenza lento ikholiwe. Now, ingozi enkulu kungahambi. Hamba. Umkhumbo ohambayo odibana nezivu. Nkosi ngizwa abantu bafakaza ngoSathane angaze ngimbone uyahamba yini. Ngokusathane akekho kubantu abamile, ubantu abanjani. Ngizwa kuthiwa ngiyahlethwa nisuke ngihlethwa kwenze njani uyahamba yini. Ngoba abahlethwa abamile kuhlethwa kanjani. Samede sahamba bathi abantu bazenza ngcono lapha. Abashongo singakahambi basho sesihamba. Ngiyakho Jesu bese ucashana yakuyona lokufihla uJesu. Kubi nje amabhayibheli asesemafonini. Kodwa uJesu wona neBhayibheli elidala lelinomlomo obomvu. Amen. Asephatha. Dlulisa. uJesu uyafuna mawumamukele. Ukubuke inhlatini zakini. Ukuze nababe kweshela bethi hayibo akuthekeza imloyana. Ukuze nensizwa okudakana sithi hayibo akusomthizozo imloyana. Into kaJesu iyafuna lathi mase uyamukele bangayibona abantu. Bamdlamini ke abashumayeza thina babethi mawenza nje ubulala amabhodlela. Babethi ubulala amabhodlela la uhamba khona ngoba abantu bayakubona ukuthi nangekholwa athi uSathane mayethi ayisemncane yekela uzohambaphi ngoba indlela ekumele ujike ngayo wenzani wabulala amabhodlela. Into kaJesu akuyona into le lokuthandana kwenzuku zokugcina uthanda umuntu ukwazi wena wethu uthandana nomuntu. Angiyena umuntu othanda into zami zaseke. Fakazeke nabantu sami siyafana nake lapho kwesami nami. Ngizocela ukuthi into ngikengisize ngayo uma ngingakakufoneli ungangifoni. Angiyena umuntu oledrama Nkosi yami angiyena umuntu ole. Hayi! Uthanda lukho private, uthando lu-public. Umuntu nje mayifuna ukuthandela eceleni yekelani izomhlula leti nature yothando. Ifuna ngathi ungahamba uthula ukuthi ngiyathandwa. Ngingubani? Izomhlula le. Ukuhlala nendaba engaka. Hawu. Mangithi ngifuna ukushaya mangithi isikhathi seku-8 akasatholakala ungaphakathi. Hayi. Asiyeni ngifuna into epublic. uJesu akuyona into yokufihla. Yamangala. Empilo.
uyifihla yenza njani ngesikhathi uhamba khona izinto ezidilika ngesikhathi uhamba khona iziqalekiso zozalo eyingancanulwa ukuthi uye kwinkonzo ye-case breaking night eyincanulwa nje ukuthi wenze njani masifike emsebenzini sizokufuna sithi sifuna umuntu omfuthi bathi ufuna futhi umzalwane nawu se-ofisi na ayikho into ebuhlungu nje ukuthi sikufune umem ufundise esikoleni sithi sifuna uSamariya uqala i-security egeyithini lithi Samariya sihambe siye kwi-clerk e-ofisi lithi uSamariya bantu sithi ngubeni kanti wakadladla wena ngubeni sikufuna isikolo sonke ngesikade nami wena uyaqhamukela ebrali masithi uye bathi nisho uTelebranch ngoba emsebenzini waziwa ukuthi uTelebranch ayiveli lento othi wena uyamkela akekho wokhela isibani asibeke ngaphansi kwetafula kodwa usibeka phezu kwetafula ukuze sikhanyisele abantu obeka isandla egejeni aphinda yelele akamfanele njengomakane kuyahanja hayi nkosi yami nathatha ivangeli ngizwe kuthiwa sothola umshado ngibona senina-39.5 kwenzakala hamba uyosibusisa sothola iprosper manje ngibona ngithola imoto angithola indlu mntanababa hamba ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu uyayenza into yakhe ungazumyeka uNkulunkulu uyayenza into yakhe ungazumyeke 6 months umyeke umtshela ukuthi mina nawe ayisitshalene kube ngcwele uyangizwa kube ngcwele ushaye ngey'nkini ezine ubambe i-intercession usuliyitulo yes kube ngcwele akubuni ngoba phela indawo nendawo ney'gebengu zakhona uzazi iy'gebengu zakhe into yosibanani iy'gebengu ngoba angayibusiseli khona ukuthi kube kuhle iy'gebengu ngabe uyombuza ukuthi ngicela ukubuza ngempela kancane lapha ezulwini kusetshenzwa kanjani ngoba into ekuthiwe zenziwe ngiyibambe zonke kodwa izulu ngathi alingiboni olova ney'gebengu niyazazi izulu liyababusisa ntakababa sibusiso onosibusiso hamba bathi umkhonzelane ukuthi uhleli esihlalweni wafika kwasantu nabubo ubufakazi ukuthi uyigcinile impilo bazalwane incwadi yabaseLeberu ithi abanye baze bafa bengayibambanga lezi zinto kodwa bafa bethokoza ngoba bayibona zisekude awuthixo ubekhala ukuthi njama mahamba akasiyo uNkulunkulu ngoba esibusisa akasiyo uNkulunkulu ngoba esiprosperisha uNkulunkulu noma ethulile njengoba ngumshumayeli wevangeli nje ngisho ngithi angihambi nomkamnjalo sakhulisa iy'ngane thina sakwazi ukuvuka indlu kaNkulunkulu kufethu nakubhalansiswe iy'ngane zami ngelesikhathi yisey'ncane ngangithi uma ngihamba njalo ngiyoshumayela ngihamba amaviki ngihambana zazi ngiphathisa amapizza zingiphathisa izinto kodwa manje iy'ngane zami sezindala ayisa-entizwa yimphako seziconsiderisha ziprioritize isikhathi nami more than izinto engizenza mangingekho so namhlanje uma uhamba abantu abathi nibuya nini nizobuya ebusuku nizobuya ngofuthi kwasikhathi yini ngathi nihamba kaningi sagcina nini uba nefamily dinner as umuntu ekhula ama-priorities ayashintsha but naku la ngizekho
Ngesikhathi besebancane uMangcwele wafaka into enhlizweni yami. Ngoba ngangivama ukuthenga izinto njalo mase ngizophila ngasekhaya ngidlule phakathi ngithenge ngishiye emotweni mase ngifike ekhaya bese siyaphambana. Mabefika bengamukela hayi baba baye emotweni bangezi kimi. Ngoba izinto zalo zisemotweni. Ngelina ngathi uMangcwele shintsha izinto. Ungayibeki la kade uvame ukuyibeka khona. Ukuze ubone ukuthi i-reaction iba njani. Yes, but mabesuka emotweni beza kimi. But hayi baba bafike bangihaga bengayitholanga inhliziyo yami yaba nokuthula ukuthi noma izinto bengayitholanga but I'm still worth a hug. Musukhonza uNkulunkulu ngokuyenza ngoba kuyingozi ukuba uFather Christmas ungalapha njalo kumele uperforme ukuze ukhonzwe. uNkulunkulu wethu namhlanje ebusuku does not need to perform anything. We are here because we love him. Noma ngaphela levike enganyakazanga in our finances nangevike ezayo so besikhona ngoba sayinikela kuye asiyinikelanga ezintweni zakhe. Ngizomsiza wena othola ivangeli lethu uzogcina ngikafaka imali uzobona. Angizanga na ukuzonqakisa imoto nokunqakisana sizophilisa imphefumulo ngoba imphefumulo isendaweni eright izinto ezinye zakho they will always find you wherever you are. Kodwa kuyingozi ukuthola izinto ungenayo isosi yazo ezozisustaina uma inyakaziswa ngoba lezinto zabangcwele ziyanyakaziswa. Sesiyemthandazwe uthi-ke uPastor Paula njengoba nimamukele yenza njani? Zonke nabazalwane bakumengameli seyinsukwini zokugcina manje. Yabona unyaka uAugust. Ashumayela uSathane. Ikhathi zakhe lezi. Uzokubuza ukuthi wawuthenga uJanuary. Uzobakheli. Wawuthenga uzolobona umuntu. Wawuthenga kwenzakalani? Tshela uSathane. I am still in my position. Into emnandi kimi ukuthi ngisesendaweni. Ongazange ngikuthola izolo. As long as mina ngoba ingozi enkulu bazali bami ukufika kwempendulo wena ungekho. Sithandazwe ukuthi angifuni ukwehla lamavesi ukuthi nigxilile angifuni ukufika ngoba kule verse bengilande nje lento ethi uJesu wenziwa njani. Uthi kuverse Timothy uthanda ukuba bonke abantu basindiswe. Bangagcini ngokusindiswa bathathe another step benze njani bafinyelele ekulazini iqiniso. Ofuna silichazeke ebusuku liyini iqiniso? Ngicela ukukunika nje nathi Thixo umuntu eshumayela emaphambili eshumayela namhlanje ngizokutshela into ongazuyizwe vala iBhayibheli. Ayikho into entsha. Amen. Umuntu mayithi namhlanje uzokhuluma iqiniso odwa vala iBhayibheli. Awekho ama ukhona iqiniso. Truth is absolute. Amen. Iqiniso lelekuthiwa nize ngifinyelele ekulazini yiliphi? Ukwazi uJesu. Amen. Ngoba uJesu mayezi introduce uthe I am the way. What I am the truth. Wayesethi-ke uma utholele indlela wathwalela iqiniso uzothola ukuphila. Awuphili ungenandlela, awuphili ungafikanga eqinisweni. Bese kuthiwa-ke niyawulazi iqiniso. Awubazalwane. Bese kuthiwa-ke lelo qiniso enilaziyo liyokwenza njani? Asikhululwa ngabantu, sikhululwa into esiyaziyo. Bese kuthiwa-ke uma indodana yomuntu inikhulula niyoba ngabakhululekile. Asathi sajabule lokho bese ngena ivesi elilandelayo lithi ningayenzi inkululeko yenu ibe yithuba nyaphela. Efeso 6 verse number 10 elokuchina inani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Mvala ngalazo. Hayi bazali bami nginokuthula enhlizweni bengingashumayela intshumayelo estronger la how to survive until prosperity comes. The last round of the giant. 7 steps of making it in life. Kodwa namhlanje ebusuku
ngithunywe ukuzothi uJesu uJesu silapha nje simamukele uzathi ahlala ngimfunele uJesu ngizohlala naye ngizohlala naye solo namhlanje uthola uJesu kuba ngathi uthola umsebenzi angazi noma namthola uthola ngomsombuluko kusiyabalanda ngolesini obathi abantu hayibo uglowa immediately ngoba ukhona inkazimulo yokumamukela yingakho ngithe kuwe isikhathi sokumamukela inamhlanje akekho umuntu babukudlamisela okungaphenduka ngingane angazi ngimuzi umuntu bathandeka uJesu imwafika ngelanga elight bonke abafakazayo bezwa bathi omama abadala bathi ukube lento ngayithola ngisemusha bonke abathola uJesu bakhala ngesikhathi bengenaye ngoba lesikhathi sebenaye ngoba kuyabonakala ukuthi mawufike kulento ufike kulela verse in him we live in him we move bese kuthiwa in him we find our being. Hey, uJesu uyayenza identity. Akunikeza indawo kwasantu ungenayo. Angithi wagcina ngokulotholwa wagcina ungagidanga esigcaweni. Angithi wagcina ngokucela wagcina ungaqedelwanga. Mawuthi ufike ebandleni kuthiwa oh mama ngala mawuthi uyachaza ukuthi bacela ukukhasha indawo yena. Mawuthi uye intombini sithi intombi cha ukwazi uba intombi nezingane eziwu4.5 ugcina ungazazi-ke manje ukuthi ungakuphi-ke wena. Bese kuphoqa ukuthi uhambe ukifaka noma kodwa uJesu ufika akunikeza isigaba engekho umuntu okuphikisa ngaso athi bonke abamamukelayo wabanikeza amandla wabanikeza igunya lokuba bakhiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Sinikeza igunya sithiwa singabantwana. Ithi imbongeni ibheke uthanda sinike lona uyise sesithiwe singabantwana futhi usamukelise athi moya wakhe enhlizweni uyisibambiso sethu ufakaze emoyeni ulikhomba ifa lethu yekumusa yebuthando sesingabantwana. Umakani umntwana nomntwana yini siguqa kwanongoma hawu ungumntwana singabantwana singabantwana singabasebukhosini kuthiwa siluhlango olukhethiweyo kuthiwa sibuKristu bobukhosi simkhulekweni elokugcina yenza njani angifali iBhayibheli hayi bazalwane inani enkosi kuthiwa ukuze nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi shutha uboni inkosi ubi shutha uboni kubi wonke umuntu uvula isonto lakhe kubi wonke umuntu uqala into yakhe khona sikhonza nabo la bakhanda amaqembu abo phakathi nasonto khona njoba shumayela nje bayaphendula but exegesis the case study leli verse ulimisquotile befuna introduction yayo mayebuya ngoba uPaul ngesikhathi esho wayengasho kulaba nalokuhlakanipha okungaka ngoba lithi iBhayibheli basindiswa ubula bentshumayelo. Angithi ngithi mshumayelo into yaziyo yonke ngiyayigidagida kodwa bangathi yintsha kuwe ngoba limnandi ngokuphindwa manje inkinga yethu sifuna lokhu sikhuphe imgodi uthi wena uzothina uzongena kusasa ifika ubishop wakhupha umgodi baba yavalwa iconference asizile ukuzovala ama-conferences ophilisa imphefumulo inkinga ngale mgodi esiyigubha yabeka abasizakalayo nobabuza wathiwani ngosiyabalanda walowanyaka
akasakhumbula. Uyabona nje bangishumayela nje mina noma umuntu wami ngahlangana nove wathini uThwala uzokutshela wathi uJesu uyamukelwa wathi mase ungamukela emikhohlweni ilula kodwa uyaphila. Ukuze nibe namandla okuma okwenza